73. Yakulwa wise unamandla akumdali lumhlaba abantwana basephakameni ngikolise enkosini uma ungaqedi iculo isikhathi esisinikiwe sifushane kanti izindaba zikaNkulunkulu wasephakameni azipheli ngobuningi bazo. Uma ngathiwa umuntu makamela akhulume ngoshembe ngaze kuphela isonto lonke ulo ukhuluma okusha kodwa ungaphindi okade ukusho ngoba lo nkulunkulu esimlandelayo uyisimangaliso. Ngiyabonga uNkulunkulu wasephakameni nami ongivumele ukuba ngibe khona enhlanganweni kaJuly. Nani nginibongela abantwana bakhe basephakameni uma uNkulunkulu wasephakameni sibizile ngoba ngiyakholwa enhliziyweni yami ukuthi njengoba silapha sonke nje asizizelanga ukuthanda kwethu. Bakhona abaningi abebethanda ukuza kulomkhosi kaJuly kodwa kwaba khona kubavimbayo.
abanye bagula ezinkukhweni zabo, abanye basezibhedlela ngokubambeka okuhlukahlukene. Kodwa thina uNkulunkulu othandile usibizile ngabanye sikhona phambi kwakhe. Lokhu khona bethu ngicabange njalo ukuthi sengathi singabubonga abantwana bahle basezulwini. Akusiyona into encane uhlala phambi kaNkulunkulu. Njengoba silapha nje ethempelini, mhlambe omunye umuntu ukwenza ize, kanti kuyisimangaliso ukuhlala phambi kaNkulunkulu emhlabeni uNkulunkulu ehlezi nabantu. Sifanele masizibongele kakhulu thina athe uNkulunkulu wasibiza sabashiya bephuza abafowethu, sabashiya bephuza nodadewethu, sabashiya ziphuza nezihlobo zethu, samlandela uphungelihle ehlobo zami enkosini. Akusikona ukuhlakanipha komuntu. Ngicabanga kanjalo mina ngithi ukuhlakanipha komuntu ukuza emkhosini omkhulu kangaka nokuba ubizwe ngegama lokuthi ngumNazaretha. Akwenzi ngoba umuntu usuke ehlakaniphile, kodwa kusuke kuuthando. Kusuke kuuthando esithandwa ngalo, esikuthandiwe ngalo endlini yakwenu. Ngoba mhlawumbe njengoba ngisho nje khona umuntu olapha ophume yedwa endlini yakwabo, bonke abantu wabashiya bephuza, wamlandela uphungelihle ehlobo zami enkosini. Mhlawumbe abanye babili, abanye bathathu. Uma ungacabanga ukhona umuntu ongahlakaniphela ukuza kulento enkulu kangaka, ungabe wazini ngayo? Cha, thandiwe, sibiziwe ngabanye emakhaya ukuthi woza emkhampini kaJulayi. Angazi-ke nokho uma sesifikile lapha emhlanganweni ukuthi kufanele masenze njani. Akufanele yini masimbonge uNkulunkulu osibizile, simbonge kanjani? Simbonge ngokuhamba okuhle phambi kwakhe. Kuthi ukuhamba kwethu kufanele ukubizwa kwethu ihlobo zami enkosini. Ungatholakala ukuhambeni kwethu sibizwe into enkulu kangaka sekunamaphunganyana amabi. Kale ngikhuluma izolo nabantu kunawo, ngeke ukuthi nibaningi ngamaphoyisa niphoyise umuzi kaNkulunkulu. Kodwa kuyisimangaliso ukuthi abantu abahle ngabangaphoyiswa kanjani. Abantu ushema sebegezile wambethe ngobemhlophe, konje bafanele ukuphoyiswa, baphoyiselwane. Baphoyiswa kanjani abantu ababizwe uNkulunkulu beze kuye? Njengoba silapha nje khona abaningi kakhulu abakhokha ezinkulu izimali besuka kude bephokophela ukuba bazokhonza uNkulunkulu, bephokophela ukuthi bazokhonzela imindeni yabo. Uma sebefika lapho sebephoyiswa, hayi akufanele kanjalo, baphoyiselwane. Kodwa bese ngibengisola ihlobo zami enkosini ukuthi hayi nomubi ukhona lapha phakathi kwethu ofuna ukuyidungadunga insimu kaJobe. Ngihlala ngisho ngesikhathi sonke ukuthi ngathuka ngizwa enye inkosana yayikhuluma ngo-23 eThekwini eLamonti. Yasukuma le nsizwa yakhuluma into eyangethusa njalo. Ithi le nkosana ngangihleli kwakusenhlangakazi, sihleli phambi kwenkosi enkulu, wasihleli phambi kothungo lwenkosazana. Ithi ngathi ngihleli ngathi ngibona kwakuqhamuka indoda emfushanyana enkulu ngesidumbu ingambethe lutho. Uthi ngangicabanga ukuthi nabanye abantu le ndoda bayibona, uthi yangena yaqala ngasemakhosazini, yangena ngakhona ngabomama, uthi yazilokhu ihamba phakathi kwabantu. Uthi ngaqala sengihleli nabo ukuthi mhlawumbe lo muntu bambo lo muntu wayengaphuphi, wayebuka ebusweni imbuke bese ngiphazela naye bese lana lo mama idlulile komunye ifike naye imbuke bese isilazo ngiphazela bese lana lo mama. Uthi yasuka yanga semakhosazaneni nakhona yafike yabuka ebusweni ayimbethe lutho. Uthi ndoda yimbi iyastabeka yanyanyeka.
uthi nasemkhosazana ngiyasuyenza njalo uthi yadlula yaya ngereklasi uthini uthi yahamba uthi ngiyibuka uthi yahamba ifike umuntu imbuke inguphazele naye bese lana lo muntu uthi yahamba njalo ziyasuya nangakumele langakhona uthi ngicabanga ukubaleka angiboni ukuthi lo muntu lo ngihleli naye akaboni lutho kanti naye kathi lo muntu akaboni lo muntu engikhuluma ngayo uthi athi mayifika kimi uthi asiyangibuza yathi wena ungibukani awulele ngani wena uthi ngabuka lo ngihleli naye nalo ngapha ngabona enganakile buka inkosi ishumayela uthi wathi ngiyabuza ngizawulele ngani wathi uyabona ka wena uthi uhlambile ngizokwenza nje uthi asiyaphenduka yabheka le yamdumisela wathi mayekhuluma lento lo nkosi ngasi-23 ngasha ovalo njalo ngikhohlwa ngeyilanga ithi inkosi mayiphethe inkonzo iphameli ilanga lithi akekho usathane kuzo zonke iy'ndawo kodwa ugxilile lapha phakathi kwenu ithi inkosi niyamangala yini lokho kwenziwa yini ithi inkosi kwenziwa ngoba zonke iy'ndawo ngezakhe usathane kodwa le ekashembe kuphela amen ithi inkosi uyalokhu njalo evakasha efika esizingela efuna ukuthola ukuthi angeke yena abazuze abakhe phakathi kwenu ngiyasho bazazi phambili nami ngithi ngiyacela kwaNkulunkulu aside singavumi amen noma siyafika ufuna ukusisusa kulobu ngcwele singavumi ngoba ufika ngekeleni afike nje eyodwa le ncwadi engiyifundile ikhuluma ngolimi lwethu nangaleyo ndlela uyafika usathane aphambanisa ulimi lwakho ubona usukhuluma usubhadazela usubhibhida ubona usukhuluma kabi ngomfowethu akwenzi wena kwenze le ndoda ekhona esizingelayo ukuthi mhlawumbe leli bandla lingonakala kanjani ngiyacela enkosini enkulu engiphambi kwayo ukuthi sengathi ingasipha umoya wokunqaba uba singavumi ukuba asidume usathane hlobo zami enkosini asibe into eyodwa njalo phambi kwayo inkosi noma kuvelani aphume ngapha nangapha singasithindi thina ngoba njengoba ngisho nje ukuthi ufakekele eyiningi nangenkani nje lesinayo uyasebenza ngayo usathane nalenkani nje olokhu sakhuzwa nje hayi inkosana musukwenza lokho hayi mama musa hayi usathane lo uma kukhuzwa lapha ekhaya kufanele masilalele ngoba nje wasifike lapha nje sizofuna isibusiso sizokhonzela imindeni yethu ekhona nengasekho emhlabeni manje masehluleka sesifikile phambi kaNkulunkulu sehluleka ukubakhonzela sizotholana luhle mase ubuyele ekhaya uyafika ekhaya inkomo ifile uyafika nembuzi ifile nomkhuhlane mningi kanti awufike ukhonza sewufikile phambi komnikazi wezinto zonke wathi mase ufikile wayeka ukukhonzela okudingayo waqala imizila emisha ongayizele lapha ekhaya njengoba amaphoyisa nje abona abantu funa ngabe siyabhasodwa uma kuthiwa umama angene ekhaya alolihlazo lelo ngoba umthetho wami sakudala ukuthi umama akangene ekhaya ahlale khona nobaba akangene ekhaya lo mama ahlale khona kodwa le nhliziyo esinayo enkani iyona esithombenza noNkulunkulu ungabuka mhlawumbe ucabanga ukuthi isono sami esikhulu ngesokuthi mhlawumbe ngibulala umuntu noma mhlawumbe ngenzeni ethile nalenkani nje nayo icala uNkulunkulu uma ukhuzwa ungafuna ukulalela akulungile uthi hayi inkosana musukwenza lokho hayi mfowethu wakuhanjwa kanje wena uphikelele yibo lokho kubanga noma ukube sekhona esesabela kube buhlungu uma ungamthulanga ngelilanga ngezwa omunye umuntu ekhuluma ngabona ngacabanga ngathi oh yimina lo wayibike enkosini lo ukuthi inkosi ngibone umile nhlangakazi
Nkosi ngibona umile Nhlakazi kukhona amabhodo amakhulu phambi kwakho. Uthi lo muntu Nkosi uphethe isiqwembe esikhulu phaka. Abantu bedresile Nkosi beza kuwe. Uthi uphaka Nkosi uthi kodwa okungidabukisile ngibona abanye baphakela kakhulu, abanye baphakela kancane, abanye usikaza kubaphakela. Kodwa sonke besikhona emhlanganweni kaJanuwari kodwa kwakhona abangatholi lutho. Kwanga uNkulunkulu angasiza hlobo zami Nkosini. Uma sesifikile phambi kaNkulunkulu sithi basibuyele emakhaya. Sibone sikhona esiphetheyo esinabo esakunika abantwana bethu. Singaqini kakhulu. Amazwi akho nyekuseni angihlabile emoyeni wami. Ngase ngibona ukuthi engathi uNkulunkulu ngasikwamehla avulekile ukumbona uNkulunkulu phambi kwethu. Ngoba mhlawumbe singadideka singabonisisi kahle. Sicabanga ukuthi uNkulunkulu esinayo umngani wethu. Kanti akunjalo. Noma siye simbone izolo, akusewuye besimbona izolo hlobo zami Nkosini. Asimazi ebesihlala la uthi washo naphi, asamboni lapha ekhaya. Ngaya lapha ekhaya kakhulu isimo singesihle, bengimbona. Ngikhumbula inkosi elanga yake yakhuluma ngenye indoda yayinkosi. Ithi inkosi sekuphakameni le ndoda. Nawe umntwana wayo wedwa yayimthanda kakhulu. Wentombazana. Lo mntwana wathi mase ekhulile yasimfisela ukuthi engathi angagana kahle. Hayi emzini omuhle. Ithi kuthengela ilanga inkosi yasitshela amakhosikazi ayo ukuthi qophani imvunulo lo mntwana wami. Engifuna umfaka yona nebala kuthiwa ayiqopha amakhosikazi imvunulo enhle. Yamfaka lo mntwana. Bayiqopha yaphela bayisa kule ndoda. Yasile ndoda mntanami woza lapho wasesondela. Mntanami ngifuna uhambe uyokogana kosibanibani. Kwakusemzini wenkosi lapho la le ntombazane eqhinga khona. Hamba mntanami ulandisa inkomo lapha zakonkosi ngifuna ukugana lapha khona uzohlala kahle. Lo mntwana wayekhule kahle ehlonipha, efundisiwe inhlonipho. Efundisiwe ukulunga. Efundisiwe ukungakhulumi kakhulu. Kuthiwa bala lo mntwana yathi maye mbizwise wasemvunulisa hlobo zami Nkosini. Ngomvulisa kahle lokho lemvunulo waqonda lo mntwana. Wasekhetha ithole elihle esibayeni. Nalo walivunulisa lalihle lithole la lenkomo. Wathi mntwana mgibela kule nkomo segibela. Wamnika imvubu enhle nayiqoshiwe. Wathi hamba ke mntanami uyokogana kosobanibani lapha komkhulu. Ubheke mntwana mawuhamba lo muhlangana nobani endleleni umhloniphe hlobo zami Nkosini. Noma uhlangana naye uze umhloniphe waseyeza umntwana wasithatha iseluleko sabazali wasephuma nale nkomo wahamba uyakogana kosobanibani konkosi. Ithi inkosi ephameni wahamba umntwana ibangana elide. Uthe uma eqhamuka ngakonkosi wasekhela emfuleni. Uma ekhela ngolomfula wasecabanga ukuthi ngoba sengizokhuphela emzini angikhumule ngihlamba umzimba wami. Nebanga lo mntwana hlobo zami kuthiwa wabe sehla kweyithole lenkomo elinalo livunule iqonzayo. Wakhumula imvunulo yakhe kahle wayibeka phezu kwamadwala waseyahlamba umzimba wakhe. Ukhuluma ngenhliziyo njalo. Elungile. Kuhle ukulunga, ithi inkosi kuhle ukulunga kodwa kube wasezulwini. Wakhona ukulunga kwasesihogweni, inkosi esho njalo. Khona ukulunga okukhulu ukuze umuntu umfake esihogweni. Khona nolaka lwasesihogweni. Khona ulaka lasezulwini. Longayithandi impi. Ithi inkosi yakhenzakela engane yaqeda. Yasiyaphuma emanzini. Yasiyaqala isifaka izinto zawo zokuba ivunule. Ithe masathi iyafaka ihlobo zami Nkosini. Ithi inkosi kwaphuma imbulu phansi kwetshe. Yathi hawu. Wazama umhlobo wedada. Kodwa umuntu omhlanga ukuqhamuka kuleli lizwe.
awazi wamuhle ngapha kwentombazane yabuye ngapha kwayo yayibuka phansi ngaphezulu athi hawu itho zakho zabe zizinhle hawu nenyawo zakho awazi wamuhle da kanti intombazane izingelwa idimoni hlobo zami Nkosi yangabona hawu dade awungiboneke phela nami ke ngithi ukufaka ke ngibona ukuthi kuyangifanela yini ithi Nkosi le ntombazane ngoba yayilungile yasiyakhumula yayinika imbuzi yasiyafaka nayo yahloba kahle yahloba yathi hawu phela ungoba emhlale phela ngibopha nasemhlale basiyambopha ngifaka phela namadava yayifaka hawu awungiboneke ake ngithi ukugibela nje kancane kule thoyi lakho ke ngisi kunjani ngibona ukuthi iyangifanele yasiyagibela hlobo zakho Nkosi yathi nahlala phezulu uyithole le nkomo athi hawu awuthi phela imvubu yakho ke ngizwe ukuthi ngihamba nje la emadwaleni yasinika lengane ngoba iyahlonipha phela yathi ngayiphatha imvubu yathi yona hey asami hawu yayiqwa intombazana wathi hey ngilodakeni ufaka udaka emzimbeni sihambe semzini yathi ngane hayi buyisa wathi hey imvulu yakho yani fakudala sambe yasiyakufaka intombazana ukudala wonke umzimba wathi ngilandela base bahamba na lapha emzini kuyakikizwa selibonakala ithola iqhamuka hlobo zami Nkosi imbulisi isiumakoti wakhuluma Inkosi la ngalo ayikhohle lona yathi bayifike esangweni bakhuluma basemzini babuza bathi intombi uze ngobani wathi cha ngize ngendodana yeNkosi kwakikizwa hawu pholo hamba naye umbika athi cha hayi isigcisami lesi sifakeni lapha endlini yezinja yathi theko intombazane seyofakwa endlini yezinja kanti kufakwa igolide yafakwa endlini yezinja yenza lezinja hlobo zami wangena emapoto ekhaya kwakikizwa kwakuhle phela nakho uvunule nje muhle kwaphela lokuthi imbulu kuthe kusenjalo kusekuhle kunjalo kwezonsuku kwabonakala kuqhamuka uphawu olusha olungaziwa lwendlala phakomuzi zazathi ingane kwalazo lapha ekhaya bangazi ukuthi kwenze njani waphela ukudla kwenze njani kuphuka lapha ekhaya sekutheni manjena ngoba phela lo muzi kumkhulu umuzi weNkosi umuhle sekwenze njani waphela ukudla zalamba ingane zazathi ingane ngithuka ebusweni bakho imihla yonke
kwaphela ukudla bekhazalamba ngani kwenze njani kanti kungene isibi phakathi kobuzo wenkosi kungabonakala sifake kahle sivunule njengoba ngikhuluma nje ihlobo zami enkosini asiqaphele kakhulu sikubheke okuyingozi kithi okuzosihlukanisa nalolu thando olungaka inkosi esithande ngalo yasibiza emakhaya abanye bebengenalutho kodwa yabapha inkosi amandla bafika phambi kwayo singalikhohlwa uthando olunjalo hlobo zami inkosi cha babuhlelo sekhaya ngoba asiboni lutho akwenziwe isu kuze kubonakale ngoba amagula lapha ekhaya ayaphela amasa wekhe emaguleni luyethiwa ubisi kugcwala amagula kusasa kusa amagula empty onke lwahlangana uzalo lwathi hayi ake sizame kodwa kumbe umsele omkhulu esibayeni ingalo inkosi enkulu ekuphakameni ithi kumbe umsele omkhulu esibayeni wathatha amagula onke afaka esibayeni avula amahleza egcwele afaka phakathi ezivula amahleza kodwa wonke umuntu okhona lapha ekhaya makayeqe kulo msele baqala beqa abantu beqa bonke ley'ngane zamkhazeqa ney'nceku zenkosi zeqa nomakoti beqa wakhona umakoti onqabayo uzoweka kodwa cha woza lawo makoti uzokona phela naba abanakwenu sebeqile kulo msele wathi hayi mina ngafundiswa kakhulu ekhaya ngithi kodwa ngingangena esibayeni sangigane khona hawu uzongangena kanjani phela ngoba hayi cha kusho ubaba nje wathi cha kwathi ngingangena esibayeni mina wakhona umakoti wahlala endini akaza ukuphuma kwase kuya uyise zalo wathi cha mntanami kusho mina yimi ngithi woza nawo uzokwenza njengoba umakoti abanye sebeqile woza weqe nawo cha baba ngeke kulunge ngoba manje ubaba wangiyala wathi cha yimi phela ngishoba akunankinga woza uzokweqa nawo waseza uthe mefika la esekhudulwa temefika esibayeni wathi hayi omngcolo-ke abasuke omamezala abasuke futhi nabafowethu ngeke ngikwazi uba ngeqa ngibuka obabezala kodwa hayi yeqa wena mseleni yaqinisele wemakoti hayi ngoba kanjani ngoba khona bathi wanganalaba nje nawe yeqa hlobo zami kusini kunjalo ukuhamba kwethu ngingaba khona phakathi kwenu isikhathi sonke sempilo yami ngihamba nahani indawo yonke ngimlazela uJehova kanti khona ongalungile kimi ningibuke ngibe muhle ningithande nami ngilandele kanti khona ikhukhu elingavulwa inkosi phambili khona ikhukhu elingavulwa kumuntu ithi khona ikamelo elingavuleki noma ngapha ngoba ukayishubi lapha enhlizweni yomuntu lelo kamelo livulwa umuntu ngelakhe yedwa lo muntu angafika azasibambisane isiqapha sekamelo uma kukhona ububi phakathi alivuleki lo makoti bambamba kwathi hayi yeqa wena mganga waseyeka wathi uyeqa umsilo wathombuluka wembulu wangena emsileni phakathi emasini kodwa hawu kanti umakoti oqeda amasi lapha ekhaya sesikuphele kangaka kanti lesi sigebengu wasekufunwa uthola ukuthi nangu umakoti lapha la endlini ezinja la ehlezi khona ufake udaka bafake udaka babhixa igolide siyani inkosi phambi ngomunyaka ngiyahathuza uzolo benkosi ningathutheli ngithatha isikhathi inkosi engiphezona isho njalo inkosi phambi lithi nina niyigolide ithi inkosi phambi kwaba khona inkanyezi ehle ezulwini ehle emhlabeni kanti ihlele phansi nje khona iselesele duze kwalo ithi inkosi phambi lesele la ibuka la kwale kanyezi la selikhipha ngamathe la ikhipha le kanyezi ngoba ihleseni wawo sekukhanyela indawo isesele lefu indawo ngathi sesithanyana ithi inkosi lekhipha ngamathe yabuza thawu ungithelelani ngamathe na lithi sesele wena ukhanyelani uzuthi ngifaka amathi nje wena la ukhanyelani niyakhanya ehlobo zami nkosini inkosi phambili nisenesakhanya saba ngabantu ababonakala emhlabeni kodwa izinto zasemwe zokuthanda lo awumuhle mawuhamba uthi ukhanyelani uthi yini ukhanyo lo uvela abanye
Zami walapha noma kodwa ekhuluma ngayo wayogezwa emfuleni wagezwa yashawa imbulo yabulawa wathi makodwa ogezwa kahle walungiswa wavunuliswa wabuyiswa ekhaya waqala wanotha umuzi wendoda ngoba sekungene okufaneleyo nathi bazazi phameli ngiyacela uNkulunkulu asenze sibe ngomakoti abafanele sikufanele ukuhamba phambi kwenkosi enkulu uthi ngolokuzana singasolwa njalo sikubalekela ukusolwa mawufika umuntu uhamba la ungahambi ngempela noma kukhuluma umuntu omdelelayo omeyayo wena kodwa mayethi lithizwe lenkosi ungakwenzi ukuthi uboka usuma khona lapho usakwenza lokho ngoba usukwenza awuzuhola lutho uzohamba ekhaya ungaphethe lutho hlobo zami enkosini amazwi amaningi sinakhulunyiwe umvangeli angihlaba umkhwele ngabona ukuthi uNkulunkulu kade asithanda kade abathanda obaba lo bomkhulu obabiza ngikhumbulo nami baba mhla esuke ekhaya eze kuphakameni kwakungafani namhlanje lapho namhlanje sesithi masize emhlanganweni sibe nawo 1000 rand emaphaketheni uma ungamnikanga umakoti la isathi ngiye emhlanganweni ngoba lapha afuna ngithi makuthoswa la nami ngithose kodwa wakwenjalo abaqabenge babeke njalo hlobo zami kodwa angisoli angisithi kubi ngiyabonga inkosi iphameni esibona labo okhala esibadlayo ngiyafisa makula kwenze bande singazihambi singasweli baba ngasekhaya baba zabayoba buhlophe uNkulunkulu wakithi ngaphuka no baba usishi nabanye ngikhumbula umama ewahamba emthambana kaBhatata embadlwana wayefaka esikhwameni wathi baba uyodla lokho enhlanganweni wasethatha baba imali yoshena ababili ayiphatha waya naye emhlanganweni kaJuly bafika abahlala abakhonza ephethe lo Bhatata ombadlwana nawo owawudlela endleleni bahamba amathi imali engalemdlodi bephumule bavula imphako yabo badla loba bona wavula owakhe umphako kaBhatata basebedla lapho wadla lo Bhatata nowa umbala uphethe ombele umama ekhaya thema sebesuthi kuse amakhasi nemithanjana emncane la wase ethi wabuhlophe cha ulahleni lo ushumalo wakhe uthatha baba leliphakeshana enalemthanjana ngiyayimhlanu maye emini yangazi namakhasa lawa asele wasehamba lawo wayezansi nomfula wasefese phansi kwedwala uhlophe hawo Mngomezulu wenzani ucha mshumayeli ngizothi uma ngibeka la manje sibuya kuJulayo sofesule base behleka umthambala emncanyana bahamba bafika abakhonza hlobo zami phambili umhlangano wonke kaJulayo bakhonza bambabaza uJehova bakhonza benza konke bedla sikhwebu sinye beka ndishinye hawu ngiyacela Nkosi amakhosi siphe uthando njalo ntombi ngiyacela Nkosi siphe uthando njalo baba lo engake ngalibona ko baba beyilo beka sipusinye beka sikhezo lunye bengahlukana bahlale ekamubedla kanjalo kwaye lo avulo kwakhe badle kanjalo bangobuya kwaze kwaphela konke bebenako uthi baba kwabo lesine la saqongqotha impusha encane yayisisele sahlala sesithemba ikhaya inkosi umhlalo izovala ngesabatha bekesamba ekseni ngesonto uthi akubanga njalo uthi yathi mayingena hlo zami kusini kushaya isabatha kulosini ukudla ngolesine sathenga ukuthi inkosi umhlalo uzovala ithi inkosi bakamkhulu umhlalo abanga uvale ayangihamba inhlangano uthi sabela madodweni singazi sizodlana lokhu ukudla ngolesine losihlanu isabatha usalala sinjalo singazi ishoba yini usalala kwasekuseni ngesonto sesiphephuka indlala usangalo la baba wangawuvala umhlangano uma ungekho ukuthi usukuza mbele emhlanganweni wawungahamba ithi inkosi umhlangano wawuvala baba ngomsombuluko sakusulo sine singadleli ukuthi isinze yathi inkosi umhlangano mayovala ngomsombuluko kuseni ngenkonzo kuseni uthi sazo lapho sayinkosi ngafike savalisa usaye emadodweni safike sabopha usaqala uhambo hamba ngenyawo usahamba sibuyele emakhaya sama singalama siyofika emakhaya sesilambe kakhulu
uthi uzofika ngale koyikhuluma ngale emdlodi ngeke ihamba ngawo uzofesa phumule khona lapha emfundisi ahlala phansi sesikhathele flow ukuhamba uthi sakhela phansi lapho masakhela lapho uthi wafuna ukuthi ngiphuza amanzi uthi umuntu mhlophe hayi ngizomuzwa amanzi waphuza mawuphuza amanzi uzokuwa emsokwazi ukuhamba unebala sahlala ungazofika into emoyeni ukuthi hawu ake ngibheke laphasiyana engilifake esiyedlanga lweni ukuqala kaJulayi uthi wasehamba kanjalo wayenza nje uthi theme efika phansi wethe uthi wasefika sebheka ubebheka wathi mepha hawu nanti phela lisekhona kodwa umathi uthi ngazi ngiyathatha ngizolishisa ulwenza thatha ngizolishisa lipheshana ulwenza ngavula phakathi uzafika omkhulu ubona ongaka okumsha sobozana uthi ngasekole mthambo esasinayo uthi khona omkhulu engazo ngathi uphewa amanzi uthi ngaya nawo kuhlophe noma umfeka bamazi umfeka kodwa ebomsinisi uthi ngaya nabo sahlala phansi uthi wabuhlophe sathandaza uthi sadla lo bhatha uthi sasutha wazi wasala uthi sasina emadolweni kakhulu usasina usahamba siqinile sesiyemakhaya ngoba sesidle ukudla esingazi kalushanga usibekele endleleni ihlobo zami amen ukhuluma ngokuthi abasendulele kulolu hambo bathwale nzima siyabonga inkosini imana namhlanje sesihamba ngeimoto sesihamba kahle kodwa phela nazo imoto asilalele asale izwi esize kulo uma sekukhulunyiwe asale izwi esithelwayo uma kuthiwa futhi imoto lebhoke nisuse uthwane inkani ngoba uzohola lutho ngalokho makuthiwa musu udumele idokodo la qala isuthe phela ngoba uzofuna izwi ukuze lokho kulandile lapha ekhaya ukuthole siyazi ngokulunga hlobo zami kusini sihloniphe umuzi kaNkulunkulu sihloniphe namakhosi ushemba wabizile aphambi kusazi sihamba nabantu abakhulu abangasweli lutho uma ungaphila uthi uNkulunkulu osibona lamakhosi bona ngabafunani phatha ngoba akasidulile akaswele lutho akalambile akaswele kodwa ezezokhonza nawo nathi asifuze wona khamba uthi kube kuhle phambi kaNkulunkulu hlobo zami enkosini ngiyacela inkosi yami ngivumele ngiyiphe kulokukhuluma sengikhulumile ngoba ngiyahathuza ngisaba isikhathi basingeke lapho la ngilawulwe khona kodwa ngiyafisa uma sesiphambi kwayo inkosi singabuyele emva singaphethe lutho amen nakhona emakhaya ukukusatha ngaba khona asibhekele naleyo mizi esishile njengwane nenkomo esishiyende nembuzi esishiyende sicela inkosi emakhosi uthule inkosi nakhona lapho lubheke konke lusenzele kube kuhle masifike emakhaya sifike sifumbethe hlobo zami amen amen baba nkosi yamakhosi sengulehlala esikhulu sasezulwini to siyabonga amazwi amnandi esesiwathole kumfundisi wenkosi inkosi zimbusise sizophetha inkonzo sabathela semini ngesihlabelelo sesithathu izocela umvangeli ungubani wasephakameni asikhole ngaleso sihlabelelo inkosi zimbusise inkosi ayibusise uphakama wabangcwele
sibheke enkosini. uNkulunkulu wawukhokho bethu, uNkulunkulu onomusa nothando. Baba, ngibika naba abantwana bakho baqhamuka ezindaweni eziningi ezahlukene bazokudumisa. Kepha baba bafike nazo zonke izinhlobo zokuhlupheka kwala emhlabeni. Bezwe Nkosi ukuba uthiwa umthunzi wokuphephela. Ngicela ke Nkosi ukuthi uma sikubiza usiphendule kuko konke Nkosi abasibika kuko. Ubanike Nkosi ukuze baphumelele kwabakhala ngabo. Ngicela umsaka kaNkulunkulu nothando likaMoya Oyingcwele ukuba kwehlele phezulu kwethu sonke manje kuze kwephakade. Amen.